Урматтуу жолдоштор, сот процесси жүрүп атат. Бардыңыздар, ордуңуздардан туруп койсоңуздар. Сот идиот. Идиот эмес жиндиби? Сот идиот дебейсиң бе? Не, бу туура эмес болуп калды. Эмес айтып калдым. Сот идут. Идут эмес эми айта албасаң кыргыз тили айтып койчу эми. Не айткыча тетиги жинди келатат уже. Келатат. Соттун чыгып атканын да түзүк деп айта алышпайт эми. Сот идиот деп. Өзүң идиот болуп турбу? Мен азыр сотмун. Бүгүн сот процессин өткөзөбүз. Эми кыргызстандыктар үчүн сот бул жаңылык болбой калды, туурабы? Күндө эле сот, анан билебиз, соттолуп атат деп. Маани бербей калдык да соткочу. Эми туура, ар кандай иштер маанилүү, мааниси жок иштер боюнча сот болот. Сот болгондон кийин ошондой бизге келген иштерди карашыбыз керек. Мен кече бирөө сурайт. Бу соттор эмнеге мондай кийип алгансыңар дейт. Эми сот болгондон кийин бирдеме алабыз да, туурабы? Анан алган нерсенин беките турган жери болуш керек да. Көбүрөөк алып келип берсе каяка салабыз. Мындай да жакшы, канча акчаны салып алып кете берсе, эч ким байкабайт, кете бересиң да, көрүнбөйт. Ошон үчүн ушундай болсо керек да менимче. Азыр мындай болуп калды. Мен соттон өкүм чыгарам. Мен камалат дегеним бар эле докторго жатып алат. Эми камайын десем анысы докторго жаткан болот. Анан ушу үй камагына дей берип өзүм да чарчап кеттим. Мындай бир сунуш кылайын деп атам. Сот менен докторду бир жерге бириктирсе окшойт тугандар. Биринчи палатадан алып чыккыла дейм. Өкүмдү окуп туруп 4-чү палатага киргизип кой деп коем. Болду ушунду. Ушунда жакшы болобу дейм да. Бирок азыр боло турган сот бул башкача сот. Мындай процесс болгон эмес. Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат тугандар. Себеби доогерлер мындай башкача да. Биринчи жолу койлор доо арыз менен мага кайрылып атат. Койлор, ооба, койлор, кадимки эле биздин койлор. Алар мынтип кайрылып атат. Биз койлор кой жаралгандан бери, кыргыз жаралгандан бери кызмат кылып, бирөөнүн байлыгына, мүлкүнө кол салбай, бирөө менен мушташпай, качан сойсоңор ошоңго даяр болуп, ушинтип жүрсөк, бизди жанагы Тынар Курбаналиев деген куудул каяктагы бир депутаттарга салыштырып, биздин аброюбузга шек келтирди деп жазышат алар. Биз ошол куудул ойноп чыккан интермедиядан кийин жайлоодо, талааларда, көчөлөрдө оттоп жүргөндө башка жаныбарлардын астында уят болуп атабыз деп жазышат. Эшектер бизди көргөндө, депутаттар десе, жаман уялып кыйналып атабыз. Ошон үчүн куудул Тынар Курбаналиевдин үстүнөн доо арыз менен кайрылып, Тынар Курбаналиевден бизге моралдык, материалдык ошол чыгымдарды өндүрүп берүүңүздү суранабыз. 100 тонна күн жара, 100 тонна беде чөп, 100 тонна саман деп жазышыптыр. Ушул сот процессин баштайлык, анда тосбосаңыздар, мамлекеттик айыптоочу Нарымбек мырза каяктасың? Так, бардыгы даярбы? Даяр. Барына чексиз. Барына чексиз. Анда айыпталуучуну алып келиңиздер. Эй, sen bunun ne kolun baylap geldin? Biz ayıptalып ушинтип колун байлап келебиз. Bunun dilin baylaş gerek, dilin. Мага байлам, ha. Bunun öbürü böyle muştaşlığı kolun baylagıday. Öyle öndüsün. Так. Жолдош прокурор, адвокаты гана мунун. Жолдош судья,
Kurbanaliyev advokat albayım, özümde özüm korgoyum dedi. Akılım da jetet, bilimim de jetet, özümde özüm korgoyum dedi. Lan dozun çeçip koydu bunu. Keyinler. Ana, Kurbanaliyev sögünüp atat jolda stüdyo. Hayır sökündüm. Hazır söktünüz mü? Yenengi degen çıkan yok. Jönle ayak çıktı keyinler degen yerler. Так, товарищ Курбаналиев, значит, сам будешь защищаться, да? Jolda stüdyo. Men Kırgız Respublikasının grajdanı qatarı bugünkü sot prosesin Kırgızça жүрgüzüңüzü men sizden talap kılam. Азамат. Өзүмүндай кыргызга окшоп болгону менен жакшы. Патриоттуулугуң жакшы экен. Мүмкүн калпакты чечип коерсуң. Ya, Калпакты мүмкүн алып коербуз. bul kalpak, jolda stüdyo. O, ataman kalgan kalpak. Bul malta var kalpak. Bunu çeçkenge bolboydu. Bunu atam çeçpey giyip жүрдүгөн. Balam üçünü başından düşürmey giyip жүрgün деп aytkan bana. Çeçkenge bolboydu. Жакшы, жакшы. Mecburoçum men kalpak giymegenler menen süyleşpeyim. Buna. Al kelçi men kalpagımı. Emiçi. Ay emin süyleşiyoruz buna ke. Так, анда сот процесин баштайлык. Сотко чакырылгандар баары толукпу, жолдош прокурор? Так, birinciden bu koylardın arasında bir gana Kurbanaliyev'ke emez, janagı Kodaygon tigi Boronçu Kudar Bergenev'ke da жазылган. Oşon üçün Kuday tigi Kurbanaliyev поддельнигин таап келсе жакшы болмок. Ben sizden требует etем ушуну. Так, кана, поддельнигиң барбы сенин? Бар. Men de sırayışta kan, bunu olur bilet. Bunu ondan sonra da kanadı. Кана bunun поддельниги? Hazır apkelim. Ап көлем деген не? Эртерээк көп кош Tamam, керек. hiç belirmeyiniz ki. Hazır. Buna. Жолдос судья, мен түшүнбөй атам bu. Meni düşündü de otasın mı? Hey, özü gana. Ya bilmem özün cür desem, hoşka desem, çal kasından getire barbayım deyip durup oldu. Diyetim, sezgen akşaymış da böyle varın. Hey, bu kanda öyle de bulacak mısın? Ya bul özü gazetede uşuntu öyle turup vermek mi var? Oşo cana siler kozgovatkan iş boyunca dele bul oşonda dele uşuntu ölümüş, bu öyle turup vergen başka işte. Kalganı men aytken men cevap verem de. Так, бұл өзі Қырғызстанда мı? Жоқ бұл Қырғызстанда. Бұл памам çıkıp etti Қырғызстандан, жоқ. Бұл Қырғызстанда жоқ. Қырғызстанда жоқ болса жолдаш прокурор. Мындай қылмайды, өзінше іш қылып бөлбөлүү бұны. Так, анан эми Қырғызстандан шығып кеткен болса, мен бір 7 жылға үстүнөн эле соттоп коеюн. Жолдос судья. Ya. Жолдос судья. Сырттан кандай мен түшүнгөн жокмун мен. Hem bizde ошондой мындай традиция бар да. Ким Кыргызстанда жок болсо, үстүнөн 7 жылга өкүм чыгарып коебуз, болду. Жүрөбүз. Neme? Mine ошондо Борончу Кудайбергенов кесилдиби? О, кесилди. Mayli, neme? Tur ele, mayli. Ya bul emes çoğun oğlum, meridi 7 yılga kesip koydu sonra ancan da bu gemeli. Opşum uşul. İş kılgan adamga şunday eken de, iş kılbaş gerek eken adam şul. İş kılgan adamın üstüne iş koz koydu kesin de sizler. Ошон үчүн иш деп атылат да, бул иш. Kırgız satirası önük bayatat, elge bir başkaça gülkü gerek, elder gül bayatat deyip nalığanlardan başka kudullar yılına bir yol zor kocan konsert koyuyorlar. Men ay sayın canı programma koyayım da uşul günü tünü izlep, işlenip, uşul satiralar diye elinin altına alıp çıksa, gel dağ iş koz koyasınlar de. Aynen. Hopşu Melskeme gözge kıyınlı oldu da. Кимек өзгө? Melskeme gözge. Так айтчы, мен кимек өзгө дебей. Hopşu Mırzak Matüye gözge kıyınlı oldu da vatan buna.
Жолдос судья. Düşüngen jokmuz. Aldağı mer bolup gelip işteye başladı. Unçuk bala başkaları koşup bıltıyı oturup cep içi alıp ketip kalsa iş kozgoydu le. Bu kaçayın kanca meri geldi, hiç kimin üstüne iş kozgoyan yok, hiç kim iş kılgan yok. Muzakmat geldi dağı bir yaka estelik, bir yaka fantan, yollarda asfaltta, emnilerge mınan çıkılıp köprü başladı le. Anlam arkasından çukula oturup anı kuup, akırı mınan çık köprünü mınan çakıl bitirip koydum hadi. Так, Tınar Kurbanaliyev. Siz özünüz korgap alın, başka biri aralashma, makul bu? Ya aytip koydun da. Так, oş aytıp koyganın üçün sot bolup atat hazır. Oşalaka özgele kıyım vardı. Eğer dağı ruhsat yok söyley turgan bolsoň, anda bir 10.000 so'm kayıpka çıkan, makul bu? Ha boldu brat. Так. Men sana brat emasmın. Keşir koş yolda sudiya. Oşanda söyle. Так. Paprovich'e söyle. Emi Kurbanaliyev'e koyulgan günölerde. Kurbanaliyev'e koyulgan günöler boyunca 120 koyun var dep Kurbanaliyev açıktan açık ele menin oyumça uşu deputatlar dile aytıp atat. Men dele oyum emes, al eldin barın ele oyu. 120 degende Liboy Duraktın oyuna geldi, oşolar deputatlar da ayttı. Ayttı. Так. Cevap versin. Yolda sudiya. O cindiğe büren oyumine sottoysun arı size, delili menin emez. Dalil. Jolda судья, menin oyum, eldin oyu, buna oturgan eldin oyu. Bul dalil. Oşolar da ayttı. Так, otur, joldaş prokuror. Bul uşul 120 degende deputatlar dep aytkan dalil barбы özü? Yok, jolda судья. Deputatlar dep oğuzdan çıkkan yok. Bırak menin oyumça, eldin oyunça, oşol... Senin oyun mene menle sottoyun bu. Dalil barбы dalil? Jo, menin oyumça... Hem senin oyundu çöntüğünü salval ya. Aytkansın aytkan emesin bu. Yolda sudiya, mında olganda. Yemi 120 koyun var olsa 120 koyun var da baytan bu. Ora? 150 de baytan bu. Yok. Ama 120 koyun var da ayttım suradı. Hem 100 ataman kalgan 120 koyu kalgan atam bu ay olçu. Oşal atam 120 koyu kalgan mende. Otur şu. Yemi. Yani nem oşalar çiçalaydı ki de hem Kırgız 120 degen sanda aytmaşız gerek bizim. Ya anday uyalatıken anday çiçalasa 120 olmay 60 bol olsun alardı kim koydu o da. Tura. 70 bol olsun. Yemi 120 dep oşo yakalı alparadat da bul. Ya hem koyum 120 olsa 120 de aytan bu. Yemi tigiler de 120 olatmay. Oşonda kıyıtıp alparıp durvanan oşolarga takıp atmay bu. Jolda судья. Men oyum oşonday. Sen de oyundu birce kaparsın. Sen oyun Dalilin bırakma. var mı yok mu? Yemi Dalili yok. hazırlı ayttı. Dalil yok musa demek. Uncuk ba. Boldu. Tak 120 degen sanda aytkanga mümkün emes degen mizam yok. Eğer 120 koyu olsa bu 120 dep aytışka hukuku var. Bu ne 119 desin bundan keyin. 120 deyt de 120 olgandan keyin. Tak. Bul koyulgan günü ne gitsiz? Daha kanda günü ayt. Hazırlı ayttı. Uşu 120'nin arasında hazırlı aytıp atat. Atam bay da atat. Hazırlı ayttı. Atam bay. Otur şu. Dağın gülüp bay bu. koydursayım. Ya. Atan bay bu. Hem atam bay olsa bay da baytayım mı? Ya atam bay olsa bay deyim, kembakal olsa kembakal deyim. Uğru olsa uğru deyim, tuğru olsa tuğru deyim de dur bu. Tura. Tura. Atam bay olgan. Ya ölüp kaldı o kişi, o kança yıl oldu atamın ölgönüne. Atam bay. Tura. Bakacaksa atam şoför de aytmam, böyle kalmak. Yok. Jolda судья. Siz men düşünmey kaldınız. Atam bay dep aytıp atpay özüle. Aytıp atat ko, oğuzdan çıkıp atat ko. Atam bay. Hem atası bay olsa atan bay deyim ne deyit anan? Oy atam bay dep alparıp tigi şefke takıp atpay mı? Kanday düşünmey kaldınız?
Öyle bizde atası bay olsa aytpa kele деген mizam çıkkan emez. Oy ötkönde toyda oturganda özüңүz деле айтсам ушинтип айттыңыз го, ооба дебин. Al toy bolçal, bop turba. Bu yer proses bolup atası. Неме ошентип атпайбы? Dalilin yok bunçukla boldu. Менин оюмча ошондой болду. Sen de oyundu bana gerek yok. Sen oyun Rahman Can Akem'in urganı var mı? Жок кандай? Бул кандай сүйдө? Atası bay olsa atası bay deydi. Anam ne deydi? Görüyorsun ne? Tak. Bu dağın ne gizsiz. Dağ kanday Болуптур. Болуптур. Жана кашадан секирип кеткен кошкору жөнүндө айтып берсин анда. Айт, жана кашадан секирген кошкоруң айт. Kotur şu. Yine koçkor sekirdi böyle. Vay aksakal emi koçkor sekirse koçkor sekirdi deyim mi? Eğer koy sekirgen olsa koy sekirdi deytelem. Doğru ha. Türkçe'de dostlarım var. Oşalar toy kılıp men Türkçe'ye ketken men uyda çok olam. Men çokta al koçkor menden başkan ukbayt al. Жо ошо секиргендеги үйүңүздө белеңиz. Men Türkçe'ye toyga ketken. Aha. Men toyga ketsem men joktuğuma faydalanıp bayağı koçkor barıp sekiriptir kaşadan. Koçkor sekirgenken arkasından koşa 5-6 koz koçkorlar koşa sekiriptir ardından. Anan. Baldarım toz olayın deyip çıksa bir balam niyesini odara süzüttür bir koçkor. Ha sekirip atıp bayağı koçkor bütün kaşağa indirip alıptır. Ana ne mal koçkor benim korumda turun hem bana gerek de apkürü izolatörge apkürüp kiralıyı. Ana! İzolatör dedi ana! İzolatör dedi жолдос судья. İzolatör деп атат. Öyle ne? O izolatör olsa izolatör değil de ne oldu? İzolatör dedi. Koydu izolatörge apip giresin mi? Ama koyun butunu alıp gelsene o bir bansa cetele par olayım hoşam. Yok butunu alıp gel. Жолдос судья bunda kılınız. Buna prokurorda alıp var bir Moldova okudu ondan Moldova'ya mı okutmuş gerek buraya? В общем, жолдос судья ушудағы кутулганы калды. Не кетир? Что-то мен оюмча Sen oyundu bana gerek yok. Bana dalil gerek, dalil. болуптур. Dalilin var yok bu. Болуптур. Бул боюнча далил жок экен. Жанагы жаңгыз текесичи. Теке жөнүндө айтып атпайм, теке. Teken var bu. Maksakal al tekem var eken eldin bariyle bile yalgız teke var eken. Ama? Tekesi olsa var. Tembolu al teke kaçandan beri жүрген teke. Ana. Болду чыккан чаппагылачы силердагы. Жаман мени büyügüsбегиле, Жолдос судья, al teke atamen emez o çoğ atan var da var bolçal teke. Al tekesi yok biz koy bakmayız. Oşo 120 oşo tekenin arkasından cürdü de o teke. Ana, 120, ana, айтып атпайм, оозунан чыгып атпайбы. Toktot Мени deme. büyügüсбе, ушу кутулганы калды дагы. 120 деп текени айтып атпайбы. Öyle ne mi? Hem 120 koyup olsa tekesi olsa aytat da. Ya aksakal hem elestedin joldos судья. Eşikin altında teke ottu atsa. Siz gelip sorasanız, buna teke seniki mi deseniz, ya bu tekemez at desem siz aytarsınız da cindisi mi değiş de tura o. Doğru. Haydi tutmayayım temboyla al tekesiz berkilerdi bağız невозможно. Между прочим, men uşul proses başlarının aslında oşo kişiye telefon menen baylanıştım telefon çalıp. Tak. Men uşunday mesele götürülörün bilgenmin. Men a kişiye ayttım uşunday degen bir kuduldun üstünden iş kozgawattım ele, karawattım ele. Buga sizin oyunuz kanday desem a kişi bana mıntip ayttı. Men bunu Kırgız satirasının öte bir jogorku dengeli dep bilemin. Bu demokratiyalı prinsiplerden en bir jogorku çegi. Her kim özünün oyun, temboyla kudul satira menen aytkan hukuktu. Men oşo balаны görбөй жүрөм. Eğer görsem özüm bir kolun karmap bir belek bireyin dep жүрөm dep ayttı özü. Neme? Oşarım mintip ayttı bu. Oşarım menen akalarıma, ükelerime aytıp koy dedi. Oşuntu ayttı, oşuntu ayttı. Nesi var iken bunun? Daha kanday günahlar var. Yok mu? Жок.
Жоқ болса, анда соттолуучуга акыркы сөздү берейин. Акыркы сөзүн сүйлөп кой. Ha men be. Ооба. Men Qurbanaliyev Tınar, Kırgız Respublikası'nın gражданины қатары, ушул куудулдук өнөрдү тандап куудулдук өнөрдү аркалаганыман кийин, Кудай канча өмүр берген болсо, ошол өмүрүмдүн аягына чейин элге жаңы күлкү, жаңы сатира, өлкөдө болуп аткан нерселерди, терс көрүнүштөрдү күлкү менен, сатира менен элге жеткирген. Колуңан келсе асман ташта бер. Азамат, Азамат. Так. Жолдоштор. Тынар Курбаналиевдин үстүнөн коюлган жалалардын бардыгы такталбагандыгы үчүн Тынар Курбаналиевди сот залынан бошотулсун деген өкүм чыгарамын. Рахмат. Так. Даканса бошона албайсың. Мен барбир жогорку сотко чейин даттанам сени. Сагабы, сен экөөңөрдүбү, мунабы мылтык экөөңдү жок кылам мен. Жогорку сот өздөрүнөн бошобой атат. Так. Рахмат. Мен сага айттымбы, мен сени ушу камырдан кыл суургандай кылып алып чыгам дедимби? Ооба. Ама камырдан чыккандай эле болдум азыр ама. Болдуңбу? Ошондой. Камыр эмес суюк камыр экен, байкадыңызбы? Бу камырды нан кылып элек майда-майда пряш кылып итке сала бере турган камыр экен бул ошо. Так, Тынар. Эмне? Суббота күнү баламдын тою. Болду шеп. Өзүң алып барасың, а? Болду шеп. Любой той. Анан кийин. Той менен расчет болдук, а? Бияктан сот несенен, Болду. Тойбу? Той болсо мага коюп коем. Үйлөнүү той, любой той. Муну Абдылдака борончулар алып барган тойлор неме ажырашып кетип атат. Да? Неге? Билбейм, Жамбыл ака алып барган тойлордо баланы чач түшүп калууда тез эле. Мына мен өзүм катырам тойду. Үйлөнүү той, юбилей, жентек той, тушуга кести той, Беркиндей кести той. В общем, үйлөнүү тойду өткөрүп, жар-жарын айтып ака барып никесинен кыйып коебуз да каласа. Любой жагы комплект багы. Демек өзүң барасың. Дагынан башка бирөөнү жөнөтүп берсең айтып коеюн. Мына сотту башкадан дагы козгой беришим мүмкүн, а? Болду. Болду, сүйлөштүк, а? Болуп тур макул. Болуп тур.